Rekaman menegangkan kontak tembak pasukan Rusia versus Ukraina beredar di Telegram pada Selasa 31 Januari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan inilah rekaman pertempuran menembak ke arah Avdiivka. Pasukan Rusia tampak menembak dari dalam gedung bertingkat. Berbagai senjata andalan Rusia digunakan dalam menggempur posisi pasukan Ukraina, diantaranya ATGM, granat, RPG, hingga senapan laras panjang. Serangan demi serangan terus diluncurkan pasukan Kremlin secara bergantian. Balasan tembakan dari pihak Ukraina terdengar jelas dalam rekaman. Tidak dirincikan total kerugian dari kedua belah pihak. Namun, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook menyatakan di arah Avdiivka, tindakan ofensif pasukan Rusia tidak sepenuhnya berhasil. Давай еще! Подход! Давай, подхода, да! Прямо в этом направлении. Подхода сюда стреляй, вот, братан. Вот сюда, вот. Подход. Ага. Давай, давай, снимай, давай. Давай, ищи сюда. Муля, я десятка. По нам работает. Давай, пошел. Давай еще. Все по стволу работает. Давай. Работает. О, прилеты. Прилет. Аккуратно. Хорош. Все нормально, нормально. Давай, только еще отрабатывай на него. Аккуратно. Аккуратно. Хорош. А ну, давай вниз, вниз. Давай вниз. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.